202 glasa za, 432 protiv. Plan Therese May odbačen je više nego jasnom razlikom od 230 glasova. Uprkos tome, britanska premijerka odbija podnijeti ostavku. Umjesto toga pozvala je parlament na saradnju. Sa svakim danom koji prođe bez rješavanja ovog pitanja, pojačavat će se osjećaj ogorčenosti. Vlada je saslušala poruku parlamenta. Ipak, molim sve zastupnike na obje strane da poslušaju glas naroda koji želi da se ovo pitanje riješi. I molim ih da u tom smjeru surađuju s vladom. Nakon višesedmičnog oklijevanja i taktiziranja, čelnik laburista najzad je pokrenuo pitanje izglasavanja nepovjerenja vladi. Nije valjda da vjeruje kako je nakon 2 godine neuspjeha sada u stanju ispregovarati dobar sporazum za narod ove države. Ključni problem je u tome što je vlada izgubila povjerenje ovog parlamenta i ove države. Stoga vas obavještavam da pokrećem pitanja nepovjerenja vladi. Rasprava o povjerenju vladi bit će održana danas. Sve ukazuje na to da će May ostati premijerka. Ispred Westminstera su se okupili i oni koji zagovaraju Brexit i oni koji mu se protive. No, ni jednima ni drugima nije jasno kako će se situacija dalje razvijati. Je li 29. mart i dalje realan rok za napuštanje Evropske unije? Je li rješenje novi referendum? Da li bi Britanija trebala napustiti EU bez sporazuma? Sve te opcije imaju svoje zagovornike. Brexit je u pitanje doveo sam princip parlamentarne demokratije. Doveo je vladu u sukob s parlamentom, a parlament s narodom. Ono što je počelo kao jednostavno pitanje, ostati ili napustiti Evropsku uniju, sada se pretvorilo u kaleidoskop različitih mogućnosti i neizvjesnih ishoda. Europska reakcija bila je brza. Jean-Claude Juncker izrazio je žaljenje stavom parlamenta Ujedinjenog kraljevstva. Predsjednik Europske komisije rekao je kako se rizik britanskog napuštanja Unije bez sporazuma nakon ovog glasanja dodatno povećao i pozvao Britaniju da što prije razjasni svoje namjere jer se rok približio. Stav Evropske unije je vrlo jasan. Nema otvaranja novih pregovora, a čak i da ih bude, neće biti moguće ukloniti backstop. Dakle, May nema izbora, iako se pravi da ga ima. To je jedini način da na vlasti ostane još jedan dan, 1 sedmicu, 1 mjesec. Theresa May upozorila je parlament da postoje 3 mogućnosti. Njen sporazum, napuštanje Evropske unije bez sporazuma ili ostanak u Uniji. Sada je jedna opcija manje.